Bidena pawl te lemchanna chungchang Dawtthu por leng ala ni ri Dr. PCD siama Tunlaya fake news sang-sangin anvol dar chu Donald Trump na din muna kianta Bidena chu chakzo ka po na ni don ta Trumpa point White House alu alaya chu asan dona Bidena lal thut thleng lo torin in sing samek tia ni min le zan lam TV news vela le social media sang-sang anvol dar chiam media ruti chi ai tu kha thubel chian dolo CNN le a thui hruaiten ani ro zonga thun vei vira anvol dar mai ani Trumpa hian heting in thanna vote le ballot ti ching pen na manga Bidena official atling ta ang zia zanga result diklo thedar ni hi apom lo thole a Thompson lo tor tho chiang fe in a chak chokani state kata vote chiar non anlati meka court thu bojin fel lo alatam hle Trumpa Republican lam chakna Supreme Court in thu bojing fel torin mala meka nia official a tho chian ma chuan tungya president tor ti hi media lam lo pon khal tur ani lova Sarkar thu chuak pola om heklo Democrat so hian engma poisak nei lovin haram lak tumin anpong swala annorin annor buona dot mohlum le inbum na manga an thu the dar mangin media ru min tumin psychological warfare an be chia mani hi lelama tam tan zonga thu zik reng chu an block ani lo point a thei chin an delete in fact check tin thu dik lo ani thu an tar chil zer thin bokani media lama chanchin tharpong tu te point Bidena lam thu puan ngota in hadlovin America ram kan ring tu poi Republican Party lam thu chuak nidin zantinan puan chuate hi nga event tel ve torin kanin nge na ni hi puiten hena hian thu dik tak thu bel chian dol pek hi kan batania abera chuan chunglam ro rel na thu chuak kan ngak me kani ti hi ring tu te chuan ni hriang u kanal pa pathian hian aro rel na lal thut thlenga aro wala rel renga chu thu chuak chu hak lel takin Krista taksa a ko than le mal te hi kan na tong trai rengani nunglama faroa sipai rualin aron hual tuawin malama tuipui lianin dang tlat ma se Donald Trump le America me puite ta pathian chan chhuana ro pui hi kan thlir me kani khovel ram zong ke ni thlenga min hong televek dona wangin chu wangin ni pui lam poin thubel chian dole dolo chu a source thu na ra tanga ro thlir thiam torin kanin chani thu chuaka piang pomhal ngot lo torin ifim khorang u Mizoram le zofa de khovel ram sang-sanga omten USA kan ring tu pui te tong trai na zoma alpa pathian hena kan dil na hi min na ron chang do na sin kan zam cheta ni poin ngoi chong u ngoi ula pathian kan ni ti hre ro u ati ni Christian kan ni na tang poin Dawtthu por poleng laka chi ai ngal mai lo to le tong tana tha tham hal mai lo torin kanin chani heti taka min ve tir tu le tong trai tora min tur tu hian kan bit moa eng thil nge ati don elo thir rangang u Bidena polten leman chang le ta transition le cabinet ruat RC ren thei like a bird on a tree I'm just sitting here he ni dan ni lovin Democratic lamtang ten an the dar don ti riat sa nia president ana lo in bot sei lok na transition hi Bidena polten annora wangin anrem ti pui mai chau anie Biden hi president ani don ti na alani lova Trumpa tlom ti na alani heklo Biden hi Supreme Court in president a pon chowin president ani the Supreme Court hian president a pon ala tum hau lova vote ti ching pen na sa takle inbum na thu boy lian pui Supreme Court ta Trumpa polten thelu tin ngai to len don chowani tuna hian Supreme Court hian chanin simin chui tan don ta Supreme Court ta hian member bakuan oma Trumpa polten member paruk an neya Democratic lam hian member pathum chau an nei ni Biden hi Supreme Court ta thiam lo a chan chuan chawrau ek la thai the rengani president tur hi ala chian tak lo wangin Russia president Putin a point lom puina la hlan du lo president ni tura import seina lem an lo chang mai ani President Turpo ala chian ma le Supreme Court point President a puan ala tum lo laya cabinet karuate tialo phi chung mai te po hi media manga media ru ne tum na le lemchanna mai chawani President elect ti te po hi khoi court nge Bidena president elect a puang reng le khoi court mai na puang lo ani Bidena pol te control media ten
president elect an puang ve rengkot mai ania media hi president elect puang tu torpo an nilova puang thei tu pon ni hekalo hetiang pho chop fake news hi media adar choi box hi ani homzia taka chuan Bidena chu media president ani tak ber chu